Aya makuru yacu agezweho mureke tuyahere kuri iri tangazo rya AFCM 23 bashyize hanze aka kanya bavuga ko batangiye guha abasirikare bayo cyangwa abarwanyi babo umushahara uhoraho wa buri kwezi. Aya makuru aravuga ko umutwe wa AFCM 23 watangaje ko watangiye guha abasirikare bawo umushahara wa buri kwezi mu gikorwa ugaragaza nk'intambwe nshya mu kubaka no gutunganya inzego zawo za gisirikare n'ubuyobozi mu bice igenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akomeza avuga ko yatangiye guhemba nibura buri musirikare wabo mutoya azajya ahabwa amafaranga ibihumbi 146 bingana n'amadolari 100 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kwezi, mu gihe abafite amapeti n'inshingano zisumbuye bo bazajya bahabwa amafaranga arenzeho. Iyi gahunda yemejwe kandi na Benjamin Bonimpa, umunyamabanga uhoraho wa AFCM 23, wavuze ko uwo mutwe ugeze mu cyiciro gikomeye cyo kwita ku basirikare bawo. Reba aho handitse subscribe uhakande tujye dukomeza twibanire no mu yandi makuru tubagezaho. Uyu munyamabanga wa AFCM 23 yakomeje agira ati ni icyiciro gikomeye mu kwita ku basirikare bacu b'intwari, ubuvuzi ndetse n'ingufu n'ifunguro rya buri munsi birahari. Ku bijyanye no kubaha ibikoresho bya gisirikare n'imyambaro, umuryango wacu ubikora neza kandi buri munsi. Amwe mu mashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yerekana abarwanyi ba AFCM 23 basabwe n'ibyishimo nyuma yo guhabwa amafaranga, bifotoza berekana umushahara bahembwe. Bamwe mu barwanyi bavuga ko batangiye guhembwa ari ikimenyetso cyo guha agaciro ubwitange bagaragaje kuva binjiye muri uyu mutwe. Umwe mu barwanyi wahoze ari impunzi mbere yo kwinjira muri AFCM 23 muri 2022 yavuze ko amafaranga batangiye guhabwa ari uburyo bwo kubatera imbaraga zo gukomeza urugamba bavuga ko rugamije gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ati impamvu ya mbere yaduteye kujya muri uru rugamba nibyo ababyeyi bacu banyuzemo ndetse n'ibyo natwe dukomeje guhura nabyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bitewe n'ubwoko bwacu cyangwa uko dusa. Aya mafaranga ni inkunga idutera imbaraga zo gukomeza kwitanga kugira ngo ibibazo muzi by'iyi ntambara bikemuke kandi abanyekongo bose babashe kubaho mu cyubahiro, uburinganire no kutavangurwa. Abasesenguzi bavuga ko ubushobozi bwo guhemba abarwanyi ari kimwe mu bimenyetso byerekana ko umutwe witwaje intwaro ugenda ugira imikorere ihamye kandi yubakiye ku nzego zigenzura ibikorwa byawo. Umushakashatsi wigenga ku makimbirane yo mu karere n'ibiyaga bigari Elizayel Ushidi yavuze ko iki cyemezo kirenze gutanga umushahara gusa, ahubwo bikaba bigaragaza ko AFCM 23 ikomeje gushimangira ubushobozi bwawo bwo kwigenga. Yakomeje agira ati uko umutwe witwaje intwaro ugenda wubaka inzego zawo z'ubuyobozi, iz'imari n'iza gisirikare zigenga, niko kurandurwa kwawo hakoreshejwe igisubizo cya gisirikare gusa nk'ibidashoboka. Bishimangira ibitekerezo by'abasaba ibisubizo bya politike aricyo cyakemura ibibazo nshingiro by'amakimbirane ariko hakanabungwabungwa ubusugire bwa Leta ya Kongo. Yakomeje avuga ko gutangira guhemba abarwanyi ba AFCM 23 bishimangira ubumwe bw'imbere mu mutwe, bikanuza imiyoborere yawo ndetse bigatanga ubutumwa ku banyapolitiki, ku bawurwanya no ku bawushyigikiye. Nkomereje amakuru yacu rero mu burasirazuba bwo hagati haravugwa ko Amerika na Iran byaba byageze ku masezerano y'amahoro. Minisitiri w'intebe wa Pakistan Shehbaz Sharif yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byageze ku masezerano y'amahoro ashobora guhagarika intambara no kugabanya amakimbirane yaramaze igihe ahanganishije
ibihugu byombi mu burasirazuba bwo hagati. Mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X, Sharif yavuze ko ibiganiro byahuje impande zombi byatanze umusaruro mwiza, ashimangira ko aya masezerano ashobora kuba intambwe ikomeye iganisha ku mahoro arambye. Yagize ati nyuma y'ibiganiro bikakaye twishimiye gutangaza ko amasezerano y'amahoro yagezweho hagati y'Amerika na Iran. Minisitiri w'intebe wa Pakistan yunzemo ko impande zombi zatangaje ihagarikwa ryihuse kandi rya burundu ry'ibikorwa bya gisirikare ku mirongo yose y'urugamba harimo no muri Liban. Pakistan yagize uruhare mu buhuza hagati ya Washington na Tehran. Biteganyijwe ko umuhango wo gushyira umukono kuri aya masezerano uzabera mu Busuwisi ku itariki 19 z'uku kwezi. Amakuru yatangajwe n'inzego zitandukanye agaragaza ko amasezerano arimo guhagarika ibikorwa bya gisirikare, koroshya urujya n'uruza rw'ubucuruzi mu muhora wa Hormuz, ndetse no gukomeza ibiganiro ku bibazo birebana na gahunda za Iran na nikiriyeri. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nawe yatangaje ko habonetse ubwumvikane hagati y'impande zombi, avuga ko aya masezerano ashobora gutuma akarere k'uburasirazuba bwo hagati kongera kubona ituze nyuma y'igihe kirekire karangwamo n'umwuka mubi wa politike n'umutekano. Icyakora bamwe mu bayobozi ba Iran bagaragaje ko hakiri ingingo zimwe na zimwe zikwiye kuganirwaho mbere y'uko amasezerano ya nyuma ashyirwaho umukono. Tehran ivuga ko icyemezo cya nyuma kizafatwa nyuma yo gusuzuma neza ibikubiye muri ayo masezerano. Naramuka ashyizweho umukono nk'uko biteganyijwe, aya masezerano yaba ari amwe mu ntambwe zikomeye za diplomasi zagezweho hagati ya Amerika na Iran mu myaka myinshi ishize, ndetse akaba ashobora kugira uruhare mu kugabanya umwuka mubi umaze igihe mu burasirazuba bwo hagati. Dukomereje amakuru yacu mu gihugu cy'Ubwongereza. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Keir Starmer aravuga ko ingabo z'Ubwongereza zafashe ubwato butwaye peteroli bw'Uburusiya bwageragezaga kunyura muri English Channel. Kuri iki cyumweru Starmer yagize ati iki gikorwa cyagenze neza, cyakubise ikindi kintu Uburusiya kandi kibutsa abakomeza guha ingufu intambara ya Putin muri Ukraine ko tutazabemerera kwihisha. Minisitiri w'ingabo w'Ubwongereza nawe yagize ati iki gikorwa cyakozwe mu rukerera rwo kuri iki cyumweru, cyafatiwemo ubwato bwa Stamtos. Avuga ko ubwato bwari bwashyizweho ibendera rya Cameroon bwinjiriwe n'abakomando bo muri Royal Marine Commando hamwe n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyaha by'ubugizi bwa nabi ku nkunga ya kajugujugu ya Chinook n'indi ndege, ubwato bwa gisirikare bwa frigate. Mu itangazo rye, Minisitiri w'Ingabo Dan Juris yagize ati ibikorwa nk'ibi bisaba ubuhanga, ubunyamwuga n'ubutwari. Ndashimira abakozi bacu b'ingabo ndetse n'ababigizemo uruhare bose. Yakomeje avuga ko Uburusiya bwishingikiriza amato yabwo yahishwe kugira ngo butere inkunga intambara yabwo muri Ukraine, kandi guhagarika ubu bwato ari igitego ku ntambara itemewe ya Putin. Minisitiri yavuze ko iki gikorwa cyamaze amasaha 6. Yongeraho ko ubwato buzimurirwa by'agateganyo ku nkombe z'amajyepfo y'Ubwongereza kandi ko buzakurikiranwa kugira ngo hakurirweho impungenge ku bijyanye n'ibidukikije. Umuyobozi bw'Ubufaransa bwatangaje mu kwezi gushize ko bwafashe nabwo ubundi bwato bw'Uburusiya bwari bwashyizweho ibendera rya Cameroon. Ndabashimiye cyane mwebwe mwadukurikiranye muri aya makuru. Niba uri mushya hano kanda subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru tubagezaho.